O te whiwhi fo e whatalo whaile mai mwanga lo tātu nū ni fu tātu whiloa i tātu programe o update. Tau longa wale whafunga anga lo tātu nū e alo maia o se whapokonga le nei. Ele ima whaiona tu ina atu i lumar whamasnonga mawalunga report yu su enga i lea whianga le mawhawhau le tamaita i a papari i sia whikau. E pei ona toi tu la i lumar whamasnonga i lea matanga o le nei va yaso. Na tālo sangala na lo ia le ta fionga i unasa i uni sa polu. Mo se isi teimi whaopopo ina ia whaamautu mai tā penangam su enga reporti sa whaatinoina. E pe ona sila fia tolu vai aso taruaina tu ina atu i le leo o mo lia ma le tamaita i lo ia e ta pena i vaenga uma mo le tu ina atu i lumo le whaamasnonga. E o mai le so e le mawhaiona tu ina se tali te epe i oia papali i sia whikau e tu sai mamolianga o lo o mo lia ai e pe ona maliwa i se tasi fo o tina lawi lo foi i le tūlanga o le tustala ma le whatu solo. O papali i si Afrika lo lawi lo foi i le tūlanga lawa le tustala ma le whatu solo. Leo lo tua ia i mōlianga le whasio tangata wha moe moina ma le umia ina leo o se penga mtautia e whaatino ele soli ngā tula whono. O whatulanga le solusu ma le valu le masina nei ulai o le ato i tūla iei yes. Pali i si Afrika i luma le whamasnonga ma ua tu ina ato i foi ma le avanoa tawana tu ina ato i luma le whamasnonga reporti su enga o le mawhau e pe ona talo sangaina. E ono whaasafua le tasi ma le 8 miliona le poloketi mo i tu malo te tasi i le tausanga muli le no fo inga le whaatautua i le tuasama o tasi ai le yo o le whainga pano te tele. O le saunoanga lea le fionga le minista o tinamta mai tai nu umang so tai o ia fo yo loba ai le poloketi al miliona le fionga muli pola ana rosa mulio. Sauno muli pola o lo whaasolo le temine fiutana inga ma whaantala noanga mo le whaamatu uatu leo le tasi ma le 8 miliona o le poloketi le miliona i tūmano te tasi i le tausanga mule no fo inga ai le ialo whaipa mo le pano te tele le atunu. Na whesiling ia le fionga mule pola pe whaamata o lea ngai ngoinga o se ngai ngoinga whaato sina pita i le saunanga manino na fionga le minister na ia saunoa ai o le vaainga lava lea whaaporkiki pitai. O le polomisi le whainga maloilo na tula i mai e 5 tausanga 5 miliona e mwhaiona whaasafua tui tūmalo te tasi mo le whaatinoina o atina e ese ai tūmalo mafio anga. E se fuluma leono tausanga o se tama onga ma le kolisi mtata ese tampasko i ala fua ua mo lia e leo ilona u mia fo i o fola au vasa ina le aisa. O le whaiunga le vayasun se mwai atunina ripotia i le mata upu le ofisio leo e pei ona whaailoa ma whaamaunia mai le fionga komisina au aulonga tina Filipo. I whaamamonga le tua leo e pei ona folasia masau no ila na fionga le komisina na whesilingi ai le tama onga ai na ia ta ua o aisa po le whala au whaasaina e abelea mo le whaia onga o lo whaasolo su enga le matanga le nei mata upu pitai o lo ia ma lalo ai inga o lo tatala i foi o ia i tua au ua whaatulanga le masina fou o le atula ia i lea tama talavou i luma le whaamasnonga o talavou e tali o na morianga le umia leo whala au whasaina le isa ai maisa lo na umia leo se paipa mea whaitino e whaonga aina e whaatino ai le sori ngā tula whano. E tolu suma le ono tausanga sta maitai mai Filipaina ua molia e leo i morianga le umia leo le isa ai maisa le umia leo o tutau e le whaatangaina. O le amatanga nei ba yeso na tula e luma le whamasnonga mawalunga lea tamaitai mai le tu Asia e pe ona iei molianga le tu leo. I whaamamonga le tu leo e pe ona folasia i luma le whamasnonga. O le nei tamaitai na malanga mai Amerika Samoa maudu fale mai lo tato malewa alele i fale olo mo le whaamoe fia malanga tu sao mo Filipaina. Pei na maua e leo whenga le ofisio tute a toi ma le senga malo ile tato malewa alele i fale olo ma tao fia i loa leta mai tai e tusa masoli ngā tula whono lo i a te ia. Ua tālu sanga le tu leo mo se isi vai aso popo ina ia whaamautu mai ana tō morianga. Ua whaatulanga i lana fionga pepule ai Amberesa Roma le aso lua se fulu lua le vai aso fau o le ato e fufonga i na ile nei mta au puolo te tala i tua le nei tamai tai i lalo ai inga masani o le saini lo pisa leo i vai astaitasi ai mai se le tau fia leo na pepa malanga. O le sona tu whaatase se mawhtanga le vesenga tu stala ma leo whaasala lau le chores whaatase ma le vaenga le sprep.
o le au ngau tu ma le whaamoe ina ia whaasoa ina atu le tala e tusai ma le suinga ma fianga le suinga le tau po le climate change ai mai se o wala e au ona ta pena pe tali atua i suinga le tau i le saunanga au tuna saunoa i le tamaitai o Philomena Nelson o le vaenga le whauwhautua le Pasifika i sauta i le vaenga o le Spread na ia ta ua e malanga i le ta ua tele o le vaenga a le au whaasalalau le la tau fo i bito la au e ki liva ma whaasoa tua i le whiau ina ia nofo ta pena i o ta tangata i suinga te tele o le tau ia nei. A fianga lau suinga o le kau e ia mea ia mo whai aku ia wha tropical cyclone, if you can see it from there. There's storm surges which normally comes together with a cyclone. Nganu ke kele ia e ko ke mai kauinga te ni o wha. Those are called storm surges. Sea level rise is an ongoing issue. Mafua mai o ngawa. Mea ia aisa ku muhu ia aisa, the Arctic, Antarctic. Ia ngai ko ke kilo e BBC ngai ke le fa sauna ko update la e melta sili la fea le vai fea. Our world is round. Don't forget that. It goes into the ocean, right? It adds into that body of water, and that means what to us, small nations? That water has to go somewhere. It's going to eat up our land. E uma e ngeila wa ka ko ngofo fa pupu ilunga le mangale nga ko inga ki. Okay. Salinization, that's one of the impacts of climate change. What does that mean? This seawater, right? Our soil is becoming salty, and that's what I meant. Ele ko me fainga o longi si o la ko me sai mo fo nga e kula ka sami am sure ko ke ko mo kula ka sami. Ai mau e asi ko wa inga lai wa. Oi maka. O sabi asi aki po ingila au bebe. Wa lule swa sabi ko ngor papala. Le lei aka ko le na fa mo. Ko ke le ko mu. Ako wonge ku val. O isuri. Ke le lo po femela la va le lenda. Land. They're atoll nations. Lengi maunga lengi mea. Bawa le mea ke le yakule lapis or landfill. And we Marshall Islands, the tallest is the landfill. Waiha ye Fafika rile kupumi. Le mafainga ola ni me koko ke kalo me sa la kumasa nge yasola ngaola awale kausinga waso uma. Le koeola. Land and forest degradation. La au le ola fa nga kula kongo le sisi o manga fa nga kula o kumu. Awa fo ia e se foi suinga o ka wala e fa ia ka le si pa le mafofa. Ka uma ina. Ele o fa ia le me fo ile le ka le la au nga mi ka ko ko le la wakua ka uma ina. Ia sa lo la ia kim. Ia le fa long ka fio fil vai. So I can kilo ia e ka kaua nga malama le natural cycle ka kola lolang the water cycle and how everything are linked because everything is linked. Because sometimes, can you ring and malu? For example, la makanga luengo from Samoa. If you may have, you let me go role if I no climate change. Or you have a role from where you work, but also as a citizen of this country. You do have a role. So don't ever think that you work in the media, you're not responsible for climate change. I don't agree with that. You have a role to play. Talk about it. But you're also a representative, you're somebody from this island. You live in the communities that we are in the front line of these impacts. Okay, flood, I've talked about that. Loss of biodiversity, le ola mangu malaa, right? Ole heat wave. Ako kele mai ka winga me ai. Kai mi neo ka ko ilo dry season neo ka ko yai, right? Yes. Ong fenga makai. May o me ka ia se tema o ki topa e me penga e lo ko ga ai o ka ko vai ka u ngalani ale ki mu ula ai ki ka wa ki ai o la ko ma ko kele e le ma ko nga ma fu ai climate change a kilo ia emissions al Pacifica 0.003%
o emissions ngā Pasifika as a whole. The bulk of it, developed countries. Right? Mea le ngā ia laia ngā ke kele ia kumuu ke kele ia. Awa la ko e whaonganga kele fossil fuel. Yeah? For power, for all sorts of things, manufacturing and all of that. Awa le fossil fuel, ele mingoi ala ko ngaluenga umala, ele mawangi ala ko pulufiki. O le mea foi la le ngā they don't want to take responsibility. Because what they'll end up with, all these tiny islands, will take them to court and then they will pay a lot of money. So they don't want to take that liability. That's why I'm saying it's a very contentious issue. Ai alungei o lewa experience e matafa. Negotiations nge o ai kumu la iki nge. E o ai le me ku ai le dama le ko mai negotiate. Awa for ye implications be asen me ku wat kamanga. They don't want to take responsibility for this problem. Okay, I don't want to detract from my topic. We need the financial resources. We need that. Under the convention, we establish funding mechanisms. The Green Climate Fund. Anybody heard of that? Green Climate Fund. It's one of the youngest fund established in Convention on Climate Change. The Adaptation Fund. The focus is on adaptation work. They provide financial support to the small island states and least developed countries. Mai se o afianga ile ngata o le tutau tamau ainga so I whanga ia so fai so o whapele tūlanga le sanga le mu. Ua whaailoa fo i le sunga Filomena a wala ma metotia e haona tali atuai I tuinga te tele o le taulo o iai nei. E whaaso le poloketi ma le maafutanga lo whaanga solo e hao tawina ai le pasengo tu stala ma le o whaasalau mo le whaasoa ina atu o fe au e pei ona tala noa ina I le nei maafutanga tu ufa. So lunga tātou pokalame o tātou update e pēna iei tātou pokalame masani tātou whilai e aso mua lau tō ono Ganasavea so I fuo me Manuia.